ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, сурдатарҷумон Қурбонали Сатторов. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонунҳое ки Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд, имзо гузоштанд. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба қонун дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ ба дастгирии давлатии сармоягузорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ равона гардидааст. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятиро барои дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузоштани лайк ё дигар аломат бекор мекунад. қонунҳои ба имзо расида барои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва баландбардоштани зиндагии мардум мусоидат менамоянд. матни пурраи қонунҳо дар матбуот нашр мешавад. имрӯз таҳти раёсати раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи якуми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид. Дар иҷлосия ёддошти тафоҳум байни Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва хадамоти амнияти давлатии президенти ҷумҳурии Узбекистон мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи масъалаи баррасӣ гардида қарори дахлдор қабул карда шуд. масъалаи рӯзномаро ба вакилони Маҷлиси намояндагон, муовини якуми раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Камолзода Фарҳод ва узви кумита оид ба тартиботи ҳуқуқи мудофиа ва амният Хайриддинзода Азизбек муаррифӣ намуданд. ба ҳимояи марзу буми ватан омода будани ҳар фарди бо нангу номуси кишвар нишонаи рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандист. Танҳо шахсони ватандӯсту меҳанпараст метавонанд баҳри ҳимояи ватани хеш арзишҳои милливу давлатӣ ва таъмини сулҳу суботи кишвар ҷавонмардона омода бошанд. 2 рӯз мешавад ки бо иштироки роҳбарияти Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон санҷиши омодагии ҳайати захираҳои сафарбарӣ, қувва ва воситаҳои ҳудудӣ идома дорад. доир ба ин мавзӯъ гурӯҳи эҷодии Маркази матбуот ва иттилооти Вазорати мудофиаи кишвар аз ноҳияи 5 гузориш таҳия намуданд. با مقصدی در سطح بلند تشکیل و گذرانیدن سنجش آمادگی هیئت ذخیره‌های سفربری، قوه و واسطه‌های مدافع حدودی صبح بر وقت روز با دعوت کمیسریت حربی ناحیه 5 ولایت ختلان ساکنان جنس مرد از 18 تا 55 ساله ناحیه، ساختارهای دخلدار و دیگر قشر فعال جامعه در میدان برگزاری جمع آمد صف آراسته بودند. در آغاز جمع آمد وابسته به دستور و سفارش‌های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان در سمت تامین مدافع دولت، حفظ با اعتماد سرحد دولتی و در مجموع بلند برداشتن قدرت دفاعی مملکت راهبریت وزارت مدافع برآمد نموده اجرای وظیفه‌های از جانب پیشوای ملت واگذار گردیده در این سمت را از عهده‌داری‌های مهم و اولین درجه هر یک شهروند ارزیابی کردند. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال لتینانت امامعلی صابرزاده با خوشنودی اظهار داشت که هر یک ساکن شرفمند کشور بهر حمایت از مرز و بوم وطن، تطبیق سیاست حربی دولت و حکومت و حفظ دستاوردهای دوران صاحب استقلالی دائما آماده بوده. با این مقصد پیوسته ضمن برگزاری چنین جمع آمد و مشغولیت‌های تعلیمی حربی شرکت می‌ورزند. ساکنان این ناحیه نزد سرحدی مملکت باشند آمادگی خود را دایر به اجرای وظیفه‌های مسئولیتناک شهروندی در نزد دولت و مردم تاجیکستان با ابراز صداقت به وطن، شرفخوانی به سرفرمانده عالی قواهای مسلح و تحت شعار تاجیکستان به پیش نشان دادند. البته ما نسل امروزه وظیفه‌دار هستیم که در دوره اجرای به‌واسطه دستور و هدایت‌های
سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان بابت حمایت مرز و بوم کشور و خط سرحدی دولتی، تامین امنیت شهروندان، تربیت نمودن جوانان سهمگذار باشیم و آنها را در روحیه وطندوستی، خودآگاهی، خودشناسی و حمایت البته خط سرحدی دولتی، دوست داشتن این وطن تربیت نماییم. باید تاکید کرد که ضمن سنجش حالت آمادگی قوه و واسطه‌های مدافع حدودی و هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری در ناحیه 5 ولایت ختلان مقدار زیادی تکنیک‌های خواجگی خلق جمع آورده شده، با آمادگی همه‌جانبه به جمع آمد و مشغولیت‌های پیش‌بینی گردیده فرا گرفته شدند. در رفت جمع آمد به خاطر قدرشناسی اشتراکچیان یا خود ذخیره‌های احتیاطی ارتش ملی سهم نظررس پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزند و در روحیه صداقتمندی تربیت نمودن جوانان سنی دعوتی به یک قطار پدر و مادران سربازان سپاسنامه‌های وزارت مدافع تقدیم کرده شد. همزمان در این قسمت چاره‌بینی چندی از شهروندان در احتیاط قرار داشته نیز با رتبه‌های نوبتی حربی سرفراز گردانیده شدند. در استاد منطقه مدافع حدودی ناحیه 5 سردار استاد گنرالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در نزد هیئت اشتراکچیان آن برآمد نموده به سطح و صفت تشکیل چاره‌بینی‌های سنجشی دایر گردیده بهای مناسب داد. ضمناً تاکید کرده شد که ما باید از هر وقت بیشتر هوشیار و زیرک باشیم و بهر اجرای وظیفه‌های در این سمت بر عهده داشته دائما با مسئولیت و حس بلند وطن دوستی عمل نماییم. امروز در شهر دوشنبه فوروم 18 زیویان ایجادکار و عالمان کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل آغاز گردید. در افتتاح کاری فوروم معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری، رهبریت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، رئیست بنیاد بین دولتی همکاری بشردوستانه کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل اشتراک و سخنرانی کردند. هدف اصلی فوروم بررسی مسائل همکاری بشردوستانه و کارهای مشترک در ساحه‌های علم، معارف، فرهنگ، اطلاعات، سیاحی، ورزش و کار با جوانان ارزیابی شد. با تشبث خزینه بین دولتی همکاری‌های بشردوستانه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل و اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان فوروم 18 زیویان ایجادکار و علمی دولت‌های اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل آغاز گردید. در آغاز چهاره‌بینی مسئولین و مهمانان از نمایشگاهی که در آن یک قطار دستاوردهای علمی به نمایش گذاشته شده بود دیدن نمودند. در چهاره‌بینی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، رئیس ریاست خزینه بین دولتی همکاری‌های بشردوستانه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، نماینده مخصوص پرزیدنت فدراسیون روسیه عاید به همکاری‌های بین المللی فرهنگی و زیاده از 200 نماینده کشورهای مشترک المنافع اشتراک داشتند. مسائل اساسی که اینجا بررسی می‌گردند پیش از همه وسعت دادن همکاری‌ها، تحکیم بخشیدن اون رابطه هایی که ما داریم بین عالمان در سمت‌های گوناگونی، هم علم‌های جمعیتی، هم علم‌های جامعه شناسی، سهم علم در رشد همکاری‌های بشردوستانه دولت‌های اتحادیه مستقل و نقش علم در حیات انسان، اینچنین نقش وسایل اخبار عموم در رشد مناسبت‌های بین‌المللی در کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل میباشد. رهبریت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تاکید داشت که جمهوری تاجیکستان از 2 مارس سال 1992 عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد گردیده در اساس پرینسیپ سیاست خارجی درهای باز با بیش از 180 کشور جهان رابطه‌های دوستانه برقرار نموده است. پیش از همه در این فوروم مسائل‌های فرهنگی و مخصوصاً مناسبت‌های علمی بین عالمان و زیویان اکادمی ملی علم‌های کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل و دانشگاه‌ها بررسی می‌شود و سمت‌های افضلیت‌ناکی مناسبت‌های علمی، مناسبت‌های فرهنگی در اینجا بررسی شده. در آینده این سمت‌ها انکشاف داده می‌شوند. همچنین در ادامه چهاره‌بینی ذکر گردید که علم عالمان را متحد می‌کند. از این رو فوروم به میدان تبادل بین‌المللی بدون مرز تبدیل یافته است. وسعت دادن مناسبت‌های بین‌الخلقی مخصوصاً حاضر خیلی مهم است و فوروم به منبر مکملی به راه ماندن همکاری‌های زیویان ایجادکار و علمی دولت‌های اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل تبدیل یافته است و مهمتر از همه آن امکان معاشرت زنده را فراهم می‌آورد که به شبهه به لایحه‌های جدید تبدیل می‌یابد.
дар форум натиҷаҳои соли 2024 ҷамъбаст гардида, нақшаи чорабиниҳои муштарак баррасӣ ва оид ба масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ дар соҳаҳои илм, маориф, фарҳанг, иттилоот, сайёҳӣ, варзиш ва кор бо ҷавонон тавсияҳот таҳия карда мешавад. истиқлолияти энергетикӣ яке аз ҳадафҳои калидии ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбад, ки татбиқи амалии се ҳадафи муҳими дигар аз ҷумла саноати кунонӣ бо суръати кишвар бо он алоқамандии зич дорад. ҳадафи муҳимтарини давлат дар ин раванд таъмини сифатноки эҳтиёҷоти шаҳрвандони ҷумҳурӣ бо нерӯи барқ, қонеъ намудани талаботи истифодабарандагони ин нерӯи муҳим ва фароҳам овардани шароити зарурӣ ҷиҳати расидан ба истиқлолияти энергетикӣ мебошад. ин аст ки нерӯи барқ низ чун дигар неъматҳои моддиву ғайримоддӣ зери ҳимояи қонунгузории Тоҷикистон қарор дорад. истиқлолияти энергетикӣ яке аз ҳадафҳои калидии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад, ки татбиқи амалии се ҳадафи муҳими дигар аз ҷумла саноаткунонӣ бо суръати кишвар бо он алоқамандии зич дорад. ҳадафи муҳимтарини давлат дар ин раванд таъмини сифатноки эҳтиёҷоти шаҳрвандони ҷумҳурӣ аз нерӯи барқ, қонеъ намудани талаботи истифодабарандагони ин нерӯи муҳим ва фароҳам овардани шароити зарурӣ барои расидан ба истиқлолияти энергетикӣ мебошад. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид бар он намуданд, ки рушди мунтазами иқтисодиёти кишвар бе истиқлолияти энергетикӣ ғайриимкон аст. ин аст ки нерӯи барқ низ чун дигар неъматҳои моддиву ғайримоддии мамлакат зери ҳимояи қонунгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. барои пешгирӣ намудани талафоти нерӯи барқ ва сарфакорона истифода бурдани он имрӯзҳо лоиҳаҳои кам намудани талафоти нерӯи барқ ва гузаштан ба низоми ягонаи биллингӣ бо маром идома доранд. 15 апрели соли 2025 бошад, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қатори дигар қонунҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон имзо гузоштанд. ҳадафи асосии ворид намудани чунин тағйирот пешгирии дахолати беасос ба таҷҳизоти ҳисоби нерӯи барқ ва вайронкуниҳои қоидаву меъёрҳои истифодаи нерӯи барқ мебошад, ки вобаста ба ин дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷараён доранд. طبق سپارش رئیس ولایت از 3 اپریل سال جاری گروه‌های کاری تشکیل گردیده بین طبقه‌های گوناگون اهالی کارهای فهماندهی را آغاز نمودند. چونین کارهای فهماندهی با اصول خانه به خانه راهاندازی گردیده به هر یک خانواده آگاهنامه خطی پیشنهاد کرده می شود. این گروه کاری از کارمندان مقامات ولایت، ساختارهای حفظ حقوق و نماینده شرکت تامین کننده برق عبارت بوده. هدف از این ملاقات و واخوری‌ها با مردم پیش از همه فهمانده دادن مهمیت صرفه‌کارانه و در دایره طلبات حسابکنک برقی استفاده بردن برق می باشد. باید گفت که در بسیار کشورهای دنیا از جمله دولت‌های اروپا که در جامعه آنها نیازمندی اهالی و اقتصادیات به نیروی برق سال تا سال افزایش دارد، غیرقانونی استفاده بردن نیروی برق سال‌هاست که جنایت اعتراف کرده شده و جنایت‌های اقتصادی برابر دانسته می‌شود. در قسم یکم ماده کردار دیگری نیز پیش بینی گردیده است، یعنی استفاده قوه برق به پیوستگی به تجهیزات حساب برقی. این چه معنا دارد؟ یعنی اگر شهروند استفاده قوه برق را به وصلکنی حسابکنک برقی به شبکه‌های اساسی برقی پیوست شده استفاده برد، این کردارهای در قسم یکم ماده نشان داده شده هنگام همچون جنایت اعتراف می‌گردند که در دوام 1 سال پس از تطبیق جزای مأموری صادر شده باشد. یعنی شخص در دوام 1 سالی که نسبت او جزای مأموری تطبیق شده باشد باز همین کردار را تکرار کند. در این مورد علاقه کردار او با همین قسم یکم ماده علاوه گردیده کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان بندوبست کرده می شود. با جوابگری مأموری و جنایتی کشیدن استفاده برندگان غیرقانونی نیروی برق، ویران کنندگان قاعده و معیارهای استفاده نیروی برق پیش از همه بهر دسترسی پررو و برابر کل شهروندان به این نعمت بی‌نظیر روانه گردیده تأمین صفتناک اهالی را از نیروی برق عملی می سازد. این چنین هدف‌های اقتصادی و اجتماعی خود را دارد که برای نگاه داشتن ترتیبات حقوقی استفاده ثمرناک ذخیره‌های انرژتیکی راه‌اندازی کرده شده است.
дар шаҳри Душанбе маросими ҷамъбасти озмун барои дарёфти ҷоизаи ташкилоти қарзии молиявии беҳтарин оид ба хизматрасонии бонувони соҳибкор баргузор гардид ки беҳтаринҳо муайян ва бо ҷоизаҳо қадрдонӣ гардиданд. гузориш дар ин хусус. озмуни ташкилоти қарзии молиявӣ беҳтарин оид ба хизматрасонии бонувони соҳибкор соли сеюм аст ки аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон дар доираи нақшаи амал барои солҳои 2023-2025 барномаи давлатии рушди соҳибкории занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2027 гузаронида шуда, дар асоси фаъолияти ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар соли 2024 аз рӯи 4 намина ҷамъбаст гардид. беҳтарин ташкилоти қарзии молиявӣ аз рӯи қарзҳои додашуда, маблағгузории исломӣ ба бонувони соҳибкор. беҳтарин ташкилоти қарзии молиявӣ дар самти ҷалби пасандозҳои бонувони соҳибкор. беҳтарин ташкилоти қарзии молиявӣ аз рӯи насб ва истифодаи воситаҳои электронии пардохт, посттерминал ва қӯярамз ба бонувони соҳибкор. беҳтарин ташкилоти қарзии молиявӣ аз рӯи татбиқи лоиҳаҳо вобаста ба дастгирии бонувони соҳибкор. ман Ватан ва Шаъло муассис ва директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд Шаълои Ватан истеҳсоли либоси корӣ ва униформа мебошам. имрӯз мо аз хизматрасониҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ бонкӣ истифода бурда Бонки Миллии Тоҷикистон занони соҳибкорро бо тӯҳфаҳо ва ҷоизаҳо қадрдонӣ намуданд. чунин хизматрасониҳои бонкӣ дастрас шуданд ба занҳо ва онҳо бештар шаванд. хизматрасониҳо имрӯз бо сифат шуданд, қулай, фаврӣ, бехатар ва мо занони соҳибкор аз ин имкониятҳо васеъ истифода менамоем. ман Мирзоева Моҳира соҳибкорзани соҳаи сохтмон мебошам. тӯли 10 сол мешавад дар ин самт фаъолият мекунам. хело хушбахт ҳастам ки имрӯз дар чунин озмун муваффақ гаштам ва соҳиби ҷоиза гаштам. сипоси беандозаи худро ба ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам ки мо занонро ҳамеша дастгирӣ мекунанд. ҳадаф аз баргузории озмун васеъ намудани дастрасии бонувони соҳибкор ба захираҳои молиявии арзон ва дар маҷмӯъ баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои молиявӣ буда, дар фароҳам овардани шароити мусоид ба рушди соҳибкории бонувон, ҳавасмандгардонии онҳо, тавсеяи имкониятҳо дар бозори меҳнат ва ноил шудан ба баробарии гендерӣ дар соҳаи шуғл мусоидат менамояд. барои иштирок дар озмун 44 ташкилоти қарзии молиявӣ дархост пешниҳод намуданд ки имрӯз зимни баргузории як ҳамоиши сатҳи баланд беҳтаринҳо муайян ва қадрдонӣ шуданд. имрӯз дар вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба омодагӣ ба ҷаласаи 11-уми шӯро оид ба сиёсати саноати давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил ва нахустин мулоқоти машваратии вазирони саноати давлатҳои Осиёи марказӣ ки санаи 4 июни соли 2025 дар шаҳри Душанбе ба нақша гирифта шудааст, брифинг баргузор гардид. дар брифинг иттилоъ дода шуд ки зимни раёсати Тоҷикистон дар иттиҳоди давлатҳои мустақил, вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи созишнома дар бораи ҳамкории давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил дар рушди соҳаҳои саноати мошинсозии вазнинро таҳия намуд ки пас аз мувофиқаҳо ба рӯзномаи ҷаласаи шӯрои сарони ҳукуматҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки баргузории он 5 июни соли 2025 дар шаҳри Душанбе дар назар аст, ворид карда шуд. рӯзномаи ҷаласаи шӯро оид ба сиёсати саноатии иттиҳоди давлатҳои мустақил, масъалаҳои муҳими ҳамкориҳои давлатҳои аъзоро дар соҳаи саноат, рушди шарикии саноатӣ ва кооператсия, аз ҷумла дар соҳаи истеҳсоли маводи ояндадор барои соҳаҳои баландтехнологии саноатӣ, табодули рақамии маҷмӯи кӯҳӣ металлургӣ ва кимиёвии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, татбиқи мувофиқаҳои ба дастомада оид ба рушди киштисозӣ ва саноати мошинсозии нафту газ ва кимиё дигар масъалаҳои муҳим иборат аст. ҳамчунин қайд гардид ки дар доираи нахустин мулоқоти машваратии вазирони саноати давлатҳои Осиёи марказӣ дар назар аст ки вазъ ва дурнамои рушди ҳамкорӣ, татбиқи нақшаҳои пешбинишударо дар соҳаи саноат бо дар назардошти иқтидори
ابزارهای موجوده ذخیره‌های طبیعی و تجربه اشتراک مشترک در عملی سازی لایه‌های بزرگ اقتصادی منطقوی، راه‌های تحکیم بخشی اقتدارهای استحصالی، امکانات ایجاد شریکی استوار و اینواسیونی صنعتی را در اساس تکنولوژی‌های پیشرفته محاکمه می‌نمایند. در پایان ملاقات امضای سند نهایی در نظر است. барзгарони ноҳияи дӯстии вилояти хатлон дар истеҳсоли ҳама намуди маҳсулоти кишоварзӣ таҷрибаи бой доранд. кордонию меҳнатдӯстиашон ба онҳо имкон медиҳад ки дар кори деҳқонӣ муваффақ шаванду ҳосили фаровон ба даст оранд. ҳамкорони мо низомиддин исоев ва толибҷон сайфов аз рафти ҷамъоварии маҳсулоти полизӣ дар ин ноҳия гузориш медиҳанд. боду ҳавои мусоид, интихоби нави пешбазаки тухмӣ ва усули наву муосири агротехникаи парвариш ба деҳқонону кишоварзони ноҳияи дӯстӣ имконият фароҳам овард соли ҷорӣ ҳам аз аввалинҳо шуда маҳсули дасти худро ба бозор бароранд. пас аз 80 рӯзи заҳмату машаққати марди деҳқон мавсими полезӣ дар ноҳияи дӯстӣ оғоз шуд. ҳаминак ҳосили тару тоза ва хушлаззати ҳандалаку харбуза ба бозор медарояд. метавон гуфт ки аз ин баъд на танҳо ман, балки шумо низ метавонед аз ҳосили хуштаму болаззати ҳандалаку харбуза ком ширин кунед. бисёр бӯи хуш дорад ва дар назар мерасад хуштаму болаззат аст. воқеан ҳам бисёр олӣ аст. чунин ба назар мерасад ки дар шароити кунунӣ деҳқонону хоҷагидорон барои ба фурӯш гузоштани маҳсули дасташон ҳеҷ душворие намекашанд, зеро заҳматиашон аз сӯи соҳибкорон қадр гашта омада аз сари замин дастранҷи пухтарасидаи киштзорҳои онҳоро харидорӣ менамоянд, ки ин ба хоҷагидорон имкон медиҳад бидуни сарсонию саргардонӣ ҳам маҳсулоти кишоварзии худро ба фурӯш гузоштаю фоида ба даст гиранд ва ҳам машғули кори деҳқонӣ гарданд. ҳозир мо дар заминҳои хоҷагии деҳқонӣ қавими ҷамоати деҳоти нуруваш дар вақти ҷамъоварии ҳосил қарор дорем ва ҳосили харбузае ки ҳозир чинда истоданд, ин нави дакарта аз тухмии голландия мебошад. дар ноҳия дар зиёда аз 900 гектар замин полизӣ корида шудааст. аз он зиёда аз 490 гектар ҳамдалагу харбуза мебошад ки аллакай ба ҳамин рӯзо ҳосили ҷамъоварӣ, ҳосили барвақти ҳандалак ва харбузаи барвақтӣ ҷамъоварӣ шуда истодааст ва ба бозорҳои дохилӣ ва хориҷи кишвар содират кардана аллакай деҳқонони мо сар карданд. воқеан дар фазои сулҳу оромии кишвар деҳқонони ноҳияи дӯстӣ мекӯшанд бештар меҳнат кунанду майдони киштро даҳчанд ва ҳаҷми истеҳсоли сабзавоту полезиҳоро бошад зиёд гардонанд, то бо ин васила дар бозорҳои мамлакат фаровонию арзонӣ ҳукмфармо бошаду дастархони мардум ғанӣ аз маҳсулоти тару тозаи ватанӣ. дар низоми аграрии ноҳияи восеъ кирмакпарварӣ яке аз соҳаҳои афзалиятнок ба шумор меравад. ҳамин аст ки бо даст додани имконият сокинони ин ноҳия таҷрибаи солҳои тӯлонӣ омӯхтаи худро дар ин самти хоҷагидорӣ мақсаднок истифода мекунанд. хоҷа назриев мавзӯъро идома медиҳад. рӯи ин чӯлоб барги тӯд ва кирмак рехта шудааст. сабзу сафеду дарозмонанд кирмак мебошад. барги тӯд ҳамчун ғизои асосии кирмаки абрешим дар соҳаи кирмакпарварӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад ва ин шабу рӯзҳо ҳамин тавр ягон лаҳза кирмакро бе ин ғизо намегузоранд. оғози 10 рӯзаи дуюми моҳи май давраи ҳалкунанда мебошад. ҳолати 3 маротиба хоб мекунад. дар ҳамин ҳолатҳо чиз мекунад. баъди хоб кардан як гуфти модарам ки мурчаховак мекунад, баъд ба танидан сар мекунад.
حالا ما به تنیدن شروع کرده است. همش نه اویسته اویسته، برای که بعضا کلان میده میشه. همین حالت ما نمیتونیم مقصد. اوجنبی سلیمووا کرمک پرور است. در دهه جوریز دهاتی به نام عبدی‌عوض در ناحیه واسه سالها باز به این شغل مشغول است. در این سمت این کسب را میراث از پدر گرفته، آن را تا امروز پیش میبرد و خوب درک میکند که محصولاتی که او استحصال مینماید من بعد در کارخانه‌های صنعتی کارگر شده از آن متاح‌های ملی اطلس و اطلس استحصال مینمایند. امسال همگی 5 گرم پیله گرفتیم. حالتش سوزه، ای پیشتر دانش سوزه. هر سال ما هم خیلی پیله میگیریم برای خوجگی دهقانی، برای پیشبرد کارهای خوجگی استفاده بودن. سال بهتر و خیلی برونگری کم بود. سال برای پیله کار به حد سالی. در دهاتی به نام عبدی‌عوض همراه با اوجنبی کرمک پروران مقصد دارند که در این موسم به قدر 1 تن این محصولات مهم صنعتی را استحصال نموده به نقطه‌های قبول سپارند. اوجنبی سلیمووا با پرورش و نگاهبینی کرمک ابریشم ذوق کلان دارد، لیکن میدان فعالیتش که همگی یک حجره کاری میباشد این را برای خودش پسنده حساب نمیکند. آرزو دارم که در آینده می ساحه کرمک پروری را به راه مانده یک چند زنان خانه‌نشینی را برای به کار جلب کردن دستگیری کنند. ما حاضر زمین داریم. وقتی زمین باشه ما همه نقشه‌مون را عملی کرده میتونیم. او در این سمت تجربه بای دارد و برای وسیع نمودن سمت فعالیتش در این صحبت کارمندان جماعت دهات را باور کنند که از عهده این کار برآمده میتواند و با تشکیل کارخانه و جلب زنان دهات به این شغل حجم استحصال این محصولات را چندین کرات زیاد مینماید. گزارش خوجا نظری خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. امروز در شهر دوشنبه دور شهری озмуни ҷумҳуриявии оилаи беҳтарин баргузор гардид. озмуни мазкур бо нишони эҳтиром ба оила ҳамасола ба ифтихори рӯзи байналмилалии оила аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор карда мешавад. در دور شهری озмуни ҷумҳуриявии оилаи беҳтарин баромадкунандагон мақсади баргузории чунин як тадбирро ба тақвияти мақом ва нақши оила дар ҷомеа тавассути роҳҳои баланд бардоштани масъулияти оила дар таҳкими фарҳанги оиладорӣ ҳамчун арзиши муҳими иҷтимоӣ, фарҳангӣ, нигаҳдорандаи анъанаҳои миллӣ, маънавӣ ва ахлоқӣ дар муносибатҳои оилавӣ рабт доданд. ҳамчунин нотиқон қайд карданд, ки озмуни мазкур дар баланд бардоштани рӯзгордории оилаҳо, солим, устувор ва пойдор нигоҳ доштани оилаҳо, коҳиш додани шумораи бекоршавии ақди никоҳ ва омода кардани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона таъсири калон хоҳад расонд. коршиносон ба он боваранд, ки маърифати оиладорӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии шоиста имрӯз аз ҷониби оилаҳои солим ба роҳ монда мешавад. аз ин рӯ барои ташкили оилаи солиму ҷомеаи солим ҳамагӣ бояд худро масъулу муаззаф донанд, таъкид доштанд нотиқон. дар таърихи навини давлатдорӣ оила чун рукни муҳими давлат эътироф гардида аст. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе баҳри дастгирии занону бонувон дар самти баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, омода намудани фарзандон ба ҳаёти мустақилона, баҳри пойдор нигоҳдории оилаҳои солим чораҳои зарурӣ меандешад. баргузории ҳамин озмун ҳам яке аз чораандешиҳои ҳукумати шаҳри душанбе мебошад. гуфта шуд, ки оила бақои давлат ва ҷамъият буда зерсутун ва пойдевори тарбияи насли наврасмаз аз он сарчашма мегирад. яке аз масъалаҳои мубрами ҳаёти имрӯзи ҷомеа бунёди оилаи солиму ҷомеаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад, ки ҳалли дурусти он ба тарзи ҳаёт ва ҷараёни инкишофи инсон ва рушди ҷомеа вобаста мебошад. дар иртибот ба ин ташкилкунандагон ба он боваранд, ки баргузор намудани ин гуна озмунҳо пеш аз ҳама дар арафаи рӯзи оила барои тарғиби бештари оину суннатҳои фарҳанги оиладорӣ, пойдории ақди никоҳ ва солимии ҷомеа нақши калон мегузорад. зеро дар оилаи солим фарзанде ба воя мерасад, ки дар оилаи намунавӣ тарбия ёфтааст. маҳз ҳамин гуна оилаҳои намунавӣ метавонанд ҷомеаи солимро дар кишвар тарбия намоянд. тавре иттилоъ дода шуд, даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии оилаи беҳтарин дар 2 давр баргузор шуда, даври якум дар сатҳи 4 ноҳияи шаҳри душанбе бо муайян кардани оилаҳои намунавӣ байни сокинони шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт доир шуд. ҳамакнун ғолибони озмуни мазкур муайяну аз ҷониби кумитаи тадорукот бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. барномаи рангини фарҳангӣ анҷомбахши ин чорабинии бошукӯҳ буд.
оила оғози фардои мурод таҳти ҳамин унвон дар ноҳияи ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ рӯзи байналмилалии оиларо таҷлил карданд. чорабинӣ бо ширкати оилаҳои намунавӣ ва ҷомеашиносон доир гардиданд. дар он муҳимияти оиладории суннатӣ ва риояи меъёрҳои он махсус таъкид шуд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар филармонияи халқӣ ба номи Одина Ҳошими ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бахшида ба рӯзи оила аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва бахши кор бо занон ва оила чорабинӣ бо шукӯҳе ташкил карда шуд, ки дар он оилаҳои намунавӣ, оилаҳои ҷавон ва дигар сокинон иштирок намуданд. Оилаҳои намунавӣ дастовардҳои худ ва фарзандонашонро, ки аз чорабиниҳо ва озмунҳои гуногун ба даст оварданд, ба намоиш гузоштанд. من موفقیت اویله ها رو پیش از همه از همدیگر فهمی زن و مرد من همدیگر فهمی سوبکت های اویله میبینم. اگر در اویله همدیگر فهمی باشد، اگر در اویله در همبستگی مشکلی های پیش اومده حل کرده شوند، به گمانم یعنی که چنین اویله سالهای طولانی پابرجا میماند. дар толори филармонияи халқӣ муовини раиси ноҳия оилаҳои намунавию ҷавон ва кулли иштирокчиёнро бо рӯзи байналмилалии оила ки ҳамасола дар тоҷикистон қайд карда мешавад табрик гуфт. иброз дошт ки оила ячейкаи хурди ҷамъиятӣ мебошад ва мактаби нахустини ҳар як инсон ба шумор меравад. барои рушди оила пешгирӣ аз пошхӯрии оилаҳои ҷавон дар кишвари мо як қатор барномаҳои давлатӣ ва санаду меъёрҳо қабул гардидаанд. дар ҳолати тантанавӣ аз ҷониби ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи ҳамадонӣ ба оилаҳои намунавӣ ва оилаҳои ҷавон сипоснома ва аз тарафи бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар чорабинӣ имрӯза ки бахшида ба рӯзи байналмилалии оила баргузор гардид, ма аз оилаҳое даъват карда шудам ки дар ташаккули оилаи солим ва насли солим саҳмгузор мебошанд. ин оилаҳо ва фарзандони онҳо чӣ дар маҳал, ноҳия ва ҷумҳурӣ соҳиби эҳтироми баланд буда дар рушду нумӯи кишварамон Тоҷикистони азиз саҳмгузор мебошанд. таҷрибаи рӯзгори ин оилаҳо ибрати ҷавонони имрӯза мебошад. мақсад аз гузарондани чунин чорабиниҳо ин пойдорӣ, мустаҳкамӣ ва пешгирии вайроншавии оилаҳои ҷавон аст. пирони рӯзгордида ба ҷавонон аз таҷрибаи зиндагии хеш сухан ронда онҳоро ба таҳаммулпазирӣ, ҳурмати ҳамдигарӣ, ҳурмати падару модар, калонсолон ва тарбияи дурусти фарзандон таълим дода соҳибкасб кардани онҳо талқин намуданд. дар идомаи чорабинӣ барномаи фарҳангии ҳунармандони бахши фарҳанг ва филармонияи халқӣ пешниҳоди ҳозирон гардонида шуд. ширинҷон Сафарзода Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи ҳамадонӣ барои барномаи навид. дар маркази ҷумҳуриявӣ дарёфт ва рушди истеъдодҳо низ бахшида ба рӯзи оила ҳамоиш баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулони кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва оилаҳои намунавӣ иштирок карданд. зимни ҳамоиш баромадкунандагон қайд карданд ки мақсад аз баргузор намудани чорабинӣ муқаддас донистани арзишҳои оиладорӣ, нигоҳдории меҳру муҳаббат ва ҳамдигарфаҳмӣ дар оила, баландбардоштани маърифати оиладорӣ, масъулияти падару-модар дар таълиму тарбияи фарзанд, омода кардани фарзандон ба ҳаёти мустақилона ва дар фазои муҳаббату якдигарфаҳмӣ мустаҳкам ва пойдор нигоҳ доштани оила мебошад. зикр шуд ки оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмию таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбанд. мо солҳои зиёд бо ҳамсарамон 45 сол собиқаи зиндагӣ дорем. 8 фарзанд тарбия кардем, хонондем ва давлат хизмат карда истодаанд. мақсад аз он аст ки мо оилаи 45 сол ки зиндагӣ дорем, ба ҷавонон имрӯза гуфтанӣ ҳастам ки оила бояд муттаҳид шавад, оила мустаҳкам шавад, як оилае шавад ки оилаҳои намуна шавад, фарзандои хуб тарбия кунанд, фарзандои хононанд,
بعد به حیات مستقلانه گسیل کنند. یکی از مسائل مبرم حیاتی امروز جامعه بنیاد عائله و جامعه سالم و تربیت نسل آینده ساز به شمار می رود که حل درستی آن به طرز حیات و جریان انکشاف خود انسان و رشد جامعه وابسته می باشد. در فرجام همایش به اشتراکداران از جمله به عائله های نمونوی سپاسنامه و تحفه های خاطروی تقدیم گردید. дар муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо иттифоқи нависандагони тоҷикистон ба ифтихори 115-солагии шоири халқии тоҷикистон боқӣ раҳимзода намоиш ва ҳамоиши ҷашнӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ беш аз 110 адад нигора ба намоиш гузошта шуд ки ҳаёт ва фаъолияти шоирро бозгӯӣ мекунад. дар маросими ифтитоҳи намоиш ва ҳамоиши ҷашнӣ ба ифтихори 115-солагии шоири халқии тоҷикистон боқӣ раҳимзода намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, адибон, олимону муҳаққиқон, пайвандон ва хешовандони шоир иштирок намуданд. зимни ифтитоҳи намоиш зикр шуд ки эҷодиёти шоир бою рангин буда шеърҳои аввалинаш охири солҳои 30-юми асри гузашта чоп шудаанд. боқӣ раҳимзода дар байни мардум ҳамчун шоири суҳбаторо ва маҳфилоро эҳтироми хоса дошт. осораш лабрези идеяҳои олии ватандӯстию башардӯстӣ, дӯстию равобити халқҳо, андешаҳои волои гуманистӣ буда, ашъори абиёти гуногунаш ҳамеша вирди забони хурду калон буд. дар ин намоиш аз фонди осорхонаи миллӣ ва ҳам аз ҳисоби фарзандони шоир беш аз 110 адад нигора аз қабили мусаввараҳо, ордену медалҳо, ҷоизаҳо, ҳуҷҷату аксҳо, наворҳо ва китобҳо пешниҳод шуданд ки фаъолияти пурсамари шоири халқии тоҷикистон боқӣ раҳимзода ва саҳми боризи ӯро дар рушди адабиёт нишон медиҳанд. намоиши инъикоси фаъолияти шоири халқии тоҷикистон боқӣ раҳимзода дар нигораҳои осорхонаи миллӣ то 18 майи соли равон идома меёбад. пеш аз ҳама аз пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон сипосгузорем ки хотири падари моро шод медоранд ва аз 115-солагии зодрӯзашон таҷлил ба амал оварданд. ба гуфтаи устод лоиқ ба ҳар ҷое ки боқӣ соқӣ бошад вафои дӯстдорон боқӣ бошад. ва чун фарзанд дар ин ҳамоиш ҳаргаҳ кунам ёди падар барларза меояд дилам, гӯё ки ларзон мешавад ҳар чӯбу санги манзилам. чорабинии ҷашнӣ ба ифтихори 115-солагии шоири халқии тоҷикистон боқӣ раҳимзодаро дар осорхонаи миллӣ ҳамоиш идома бахшид. дар ҳамоиш иброз намуданд ки боқӣ раҳимзода на танҳо шоири тавоно, балки инсони комил, дӯстдори ватан ва мардум буд. шеърҳои ӯ лабрези муҳаббат ба ватан, васфи дӯстӣ ва инсондӯстӣ буда то имрӯз дар қалби мардум ҷой доранд. соли 1945 маҷмуаи аввалинаш бо номи бафрон чоп шудааст. баъдан китобҳояш иди ғалаба, солҳои оташин, барги сабз, ҳаёт ва сухан, чашма, достони роҳи нури офтоб, роҳи тайшуда, илҳом, дуҷилдаи осор, шохаи гул ва шеъру достонҳо ба таб расидаанд. китоби саргузаштҳои соқӣ аз маҳорати баланди ҳаҷвнависии шоир дарак медиҳад. шоири халқии тоҷикистон боқӣ раҳимзода бо бисёр нишону ифтихорномаҳои ҳукуматӣ сарфароз гардонида шудааст. шоир барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи абу абдуллоҳи рудакӣ ва соҳиби унвони фахрӣ шоири халқии тоҷикистон ва ғайраҳо мебошад ки қисме аз онҳо дар намоиши тоза ифтитоҳии осорхонаи миллӣ муаррифӣ гардиданд. имрӯз дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо ибтикори факултети забонҳои осиё ва аврупо бахшида ба ҳаёт ва осори шоир ва драматурги бузурги англис Уильям Шекспир ҳамоиш баргузор гардид. дар ин тадбир донишҷӯёни факултет барномаи фарҳангиро пешниҳоди ҳозирӣ намуданд. бо ташаббуси факултети забонҳои осиё ва аврупои донишгоҳи миллии тоҷикистон бахшида ба ҳаёту фаъолияти эҷодии шоир ва драматурги англис яке аз фарзонаҳои таърихи театр Уильям Шекспир маҳфили адабӣ баргузор гардид. иброз шуд ки Шекспир шоир, нависанда ва драматурги асри 15-16 англис буда бо осори беназири худ маъруфу машҳури оламиён гаштааст.
тавре зикр гардид, эҷодиёти ӯ 37 намоишнома, 154 сонетаҳо ва якчанд достонҳои таърихиро фаро мегирад. осори эҷодкардаи шоир дар жанри драма фоҷиа ба монанди Ҳамлет, Шоҳ Лир, Ҷулета, Отелло ва Макбет ба ӯ шӯҳрати ҷаҳонӣ бахшиданд, ки дар театрҳои рӯи дунё аз рӯи драмаҳои ӯ пейсаҳо офарида нақшбозӣ карданд. драмаҳои Шекспир дар тамоми театрҳои олам, аз ҷумла дар театрҳои Тоҷикистон низ намоиш дода мешаванд, ки тамошобинон онро бо маҳбубияти зиёд мепазиранд. зикр шуд дар ҳамоиш. мақсади гузарондани ин чорабинӣ дар он аст, ки барои бедор кардани завқу ҳаваси донишҷӯён барои хондани асарҳои бадиӣ, барои омӯзиши забонҳои англисӣ бисёр муфид аст, чунки чунон ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарами мо Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамаи вохӯриҳо ва баромадҳояшон таъкид мекунанд, ки омӯхтани забонҳои хориҷӣ яке аз масъалаҳои муҳими омӯзондан аст ва мо омӯзгорон бояд дар ин иқдоми бузурги президентамон саҳми худро дошта бошем. дар ин тадбир ҳамчунин донишҷӯён дар бораи эҷодиёти шоир ва драматурги ҷаҳонӣ бо забонҳои тоҷикиву англисӣ ва русӣ маърузаҳо намуданд. ташкили чунин чорабиниҳоро масъулин ҷиҳати бедор намудани шавқу рағбати донишҷӯён ба хондани асарҳои машҳури ҷаҳонӣ, муқоисаи онҳо бо асарҳои адабиёти тоҷик ва омӯхтани забонҳои хориҷӣ некмаънидод карданд. дар қисмати дигари чорабинӣ донишҷӯёни факултет сонетаҳо ва порчаҳоро аз намоишномаҳои Ҳамлет, Шоҳ Лир, Ромео ва Ҷулета қироат намуда, аз достони зебои муҳаббати фоҷиавӣ Ромео ва Ҷулета порчаеро дар саҳна намоиш доданд. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳинӣ вилояти Хатлон даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст баргузор шуд. ҳайати ҳакамон беҳтаринҳоро аз миёни сокинони ноҳия интихоб намуда ба даври вилоятӣ роҳхат доданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус омода шудааст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ташкилу баргузор карда шуд. тавре дар маросими ифтитиҳои даври ноҳиявии озмун масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия таъкид доштанд истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушду нумӯи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа шароити мусоид фароҳам овард. бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар радифи самтҳои гуногуни илму маърифат ба соҳаи китобдорӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, инак таи чанд соли охир озмуни мазкур бо як ҷолибияту ҷаззобияти махсус баргузор гардида истодааст. иттилоъ дода шуд, ки таи чанд соли охир озмуни умуми ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар 4 марҳила ташкилу баргузор карда мешавад, ки дар ин озмун сокинони касбу кор ва сину соли гуногун ширкат меварзанд. дар озмуни мазкур дар даври якум зиёда аз 1833 нафар довталабон иштирок намуда ва аз ин шумора 365 нафар довталабон ба даври ноҳиявӣ роҳхат гирифтааст. имрӯз соли 3 рӯз мешавад, ки дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин озмуни фуруғи субҳи доноӣ баргузор гашта истодааст. мақсад аз баргузор намудани озмун ин баланд бароштани савияи дониши хонандагон, рӯ овардан ба китобу китобхонӣ мебошад. дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин дар солҳои қаблии баргузории озмун шумораи зиёди сокинон ҳам аз миёни наврасон ва ҳам аз миёни калонсолон ба давраҳои ҷумҳуриявӣ роҳ ёфта буданд, ки сол аз сол шавқу рағбаташон нисбат ба китобдориву китобхонӣ зиёд гардида истодааст. бинобар иттилои масъулини шуъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, бештари иштирокчиёни озмун маҳз хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба ҳисоб мераванд, ки аксарияти онҳо дар номинатсияи адабиёти кӯдакон ва наврасон, адабиёти муосир иштирок карданд ва дар миёни онҳо ҳамзамон наврасоне иштирок доштанд, ки худро дар номинатсияи эҷоди назм низ санҷиданд. дар маҷмӯъ гуфтан мумкин аст, ки даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин имсол низ бо як шӯру шавқи баланд баргузор гардид, ки асоси бо муваффақият баргузории озмун ин пеш аз ҳама мукаммал шудани шартҳои баргузории озмун мебошад. даври ноҳиявии озмуни мазкур мутобиқи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар рӯзҳои баъдӣ низ баргузор мешавад ва аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин беҳтаринҳо ба даври вилоятӣ роҳхат пайдо мекунанд.
бо роҳандозӣ гаштани озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст на танҳо шароити китобхонаҳои деҳотӣ рӯ ба беҳбудӣ niҳод, балки дар муассисаҳои таълимӣ низ ташкили толорҳои хониш, харидории нашри нави китобҳои бадеӣ зиёд шуд. Ба ин васила барои иштирокчиёни озмунҳо ва аъзои китобхонаҳо барои мутолиа имконияти васеъ муҳайё шуд. ҳамкорони мо мавзӯъро аз ноҳияи кушониён идома медиҳанд. این گروه خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه کوشانیان بیرون از ساعت درسی وابسته به شرایط کتابخانه آمده و بند مطالعه می‌کردند. البته که اومدن به کتابخانه برای آنها کمک میکند تا با استفاده از دانش معلمه خود هر قسمت نوروشن داستان یا حکایه و غزل را برای خود ساده فهم گردانند. دقیقاً در این بخش معلمه برای ایشان راهبلد یا کمک رسان خواهد گشت. همه کتاب‌هایی که در نظامنامه آورده شده بود همش در کتابخانه بود. درس‌های عطار نیشاپوری را گرفتم، از بر نمودم. 7 پیکر نظامی گنجوی، شاهنامه عبدالقاسم فردوسی همه قسمتش را از بر نمودم. ما خرسندیم که کتابخانه بدیعی گشوده شده است و ما وقت‌های خالی با این کتابخانه بدیعی آمده به کارهای بیهوده مشغول نشده بسیارتر کتاب می‌خوانیم. طول 3 سال است که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک می‌ورزم. خوشحال از آن هستیم که در کتابخانه ما چنین ادبیات‌ها برای آزمون پیشنهاد کرده شده است و ما می‌توانیم در وقت‌های خالی از آنها استفاده برده دانش خود را سرقل دهیم. در واقع سال تا سال داوطلبان آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است از حساب مکتبچه‌ها بیشتر می‌گردد. این به آن آورده می‌رساند که مسئولین رو به بنیاد کتابخانه‌ها و فراهم آوردن تالارهای الهیده خوانش بیارند. همین است که اکثر از مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه کوشانیان امروزها یک پای دیگر با دست دادن امکانیت شرایط کتابخانه‌های مؤسسوی خود را بهتر می‌گردانند. از روزی که این آزمون تشکیل شد کتاب‌های بدیعی بسیار شدند. شماره خوانندگان کتاب بدیعی در همین کتابخانه بیشتر شدند. روز به روز در کتابخانه تغییرات جزئی به عمل آمد. همه خوانندگان با یک حس وطن دوستی، حس ملی روز به روز به کتابخانه جلب شدند. کتاب‌های بدیعی گرفته مطالعه می‌کردند. در وقت‌های جمع آمد خوانندگان برآمدها و کنفرانس‌ها به برآمد می‌کردند. اشتراک آنها فعال گردید. باید گفت که اعلان گشتن آزمون فروغ صبح دانای کتاب است از همه بیشتر کتابداران کتابخانه‌های مخصوصاً مؤسسه‌های تعلیمی را خوشنود کرد. زیرا با راه‌اندازی گشتن این آزمون شرایط کتابخانه‌های آنها بهتر گشته، هم ادبیات بدیعی رفع‌های کتابخانه‌های آنها زیاد شد و هم کتاب‌های پر از چنگ و خاک کتابخانه‌ها با پیدا کردن خواننده تازه گشته همکنون دست به دست اعضایان چرخ می‌زند. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Овон дар ҳамбастагӣ бо Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ба хотири арҷгузорӣ ба заҳматҳои омӯзгорӣ аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Сифатор Оҷимамадова маҳфили эҷодӣ баргузор шуд. дар ноҳияи Овон маҳфили эҷодии аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон муаллимаи фанни забон ва адабиёти тоҷики муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 2 ба номи Ҷаҳонбек Юсупов Сифаторо Оҷимамад ва конференсияи ноҳиявӣ зери унвони аз қуллаҳо то қалбҳо роҳу рисолати Сифаторо баргузор гардид. дар ҳамоиш роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Овон ҳунармандон ва аҳли илму адаб иштирок ва суханронӣ намуданд. зикр гардид ки ҳар инсон бо рафтор, гуфтор ва кирдори хоси худ як олами беҳудуду нотакрорро мемонад ва маҳз аз рӯи ҳамин меъёрҳои шинохт ба инсон баҳо медиҳанд. омӯзгори соҳибтаҷриба инсони хоксору бо тамкин, модари меҳрубон Сифаторо Оҷимамад ва аз он гурӯҳи инсонҳое мебошад ки бо рафтор, гуфтор ва кирдори писандидаи худ ба номи нек сазовор шудааст ва дар ҷомеа мавқеи хешро пайдо кардааст. ӯ солиёни зиёд аст ки ба тарбияи насли ояндасози миллат машғул буда ҳамеша ҷавононро ба омӯзиши илму дониш ва ватандӯстиву хештаншиносӣ талқин месозад. натиҷаи чунин талошу ҳаракатҳост ки шогирдонаш дар олимпиадаҳои фаннӣ ва озмунҳои гуногуни сатҳи ҷумҳурӣ фаъолона иштирок мекунанд ва чанде аз онҳо ба комёбиҳо низ сазовор шуданд. илова бар ин муаллима дар дили шогирдони зиёди худ муҳаббат ба фанни забон ва адабиёти тоҷикро бедор кардааст ва аксарияти
آنها امروز به حیث آموزگار فعالیت دارند. صفت‌آرا حاجی محمد و ذکر کرد که پیشه آموزگاری تفکر و زندگی مرا تغییر داد. آموزگار شدن مرا مسئولیت شناس و آدم دوست کرد. هر روز با شاگردان معاشرت نمودن، آموزش مشکل‌های روزمره آنها و مصلحت و راهنمایی به آنها مرا در زندگی همچون شخص با صبر و تحمل پذیر آب و تاب داد. توسط این کسب پرشرف درک نمودم که محبت و فداکاری میتواند هر گونه دشواری را برطرف سازد. در فرجام چورابینی رنگین فرهنگی با اشتراک سرایندگان محبوب پیشکش حاضرین گردید.